Камен веќе некогор хутбе, нели чераја лафи, андо джемати, анди заедница, и чериба, ки купа. Некогор хутбе, одолете маја, бавинајаме. А сарте на бавинаме одолате маја, ке да е тариектаро најбитна теме ко дин ислам. Ер ке длате дика, цело дин ислами, ко сој манушен, ко краја, ко почетко, од цилј, те анелем те чивел, ти черен пеки заедница јек те овен. Но до Аллах Азваджеле, по Кур'ани да наредини, ти черамен саворе, ке Аллах есоро шело зорале. И ке лафја овен ки купа, ки заедница, ко джемати, ма уладон, ма одвинен тумен. Помијам, Пейгамбер алейхиссалам, ке да велан ди Мека, ки Медина, ангули бути со черела. Ке дела е манушен ки купа, формирини ек заедница, джемати. Чак што вишо Пейгамбер алейхиссалам, андо ангуне буча со черджа ке да ки Медина ресла, дуј племенја, дуј фисија машкарпести со ине паге, румиме, лафина черен, о Пейгамбер алейхиссалам ангуне бучи сине, оле дујен паша черджа не njekte овен. Čak što više pobratимија je kja verен, o formirja, džemati, zajednica, hem vas dio Pejgamber alejhiselam e džamija. Pa donese, a kao sebe piso se amen više neko borđume, čeraja lafjan di zajednica do džemati. A počmijam lafite čeran di faida, o hairi, Тавел инсан ки джамија по джематине. Иншаллах таала ко акаван гуно дел тари хутба, панда некогор фајде ка помина, хемодолеа завршинаја. Иако и тани е тема, анди заедница, до джемати, о хајри, о е фајда, буд побари не голјамен джија кана лафи со черджам. Помијам, бути која вие ки страна мукли, zanemarimi, a hairi embaro seva pilatarisi, o manushke da avela ki džamija, ko džemati, i sine bari nagrada, a masar, uzali pili nagrada so avela nijetea, ko džemati u namazite klanini, i sile čak nagrada odva ajba o nesoro. No Resul alejhiselam ko penđado hadisi sa menje, Allah nažalost na ikeramen kondova, o imami prvo tamo. No Resul alejhiselam koji abdesti kaljel, baš u namazi, hem kao potpunini piro abdesti, a palo dova kađal ki džamija, hem ka klanine manušencar propišimo namazi, ko vele se oprostime, ne se regjunahija. Hem duito predaja koja abdesti ko piro kjer kaljel, a palodva ki džamija kađal, ne bilio farzite klaninel, hem ki džamija pirindoj kađal, baš o svako je korako koja kačerele i gunahi kako snov, a o duito korako le siri deređa o stepeni kao štel. Jek buti taro koja je si baro hairi. Sar najanglal manuš ko alela abdesti, kobori tane amendal so abdesti lena čere nije tea ki džamija te amen. Da ne buti kaj šparinao pa ni ki džamija. Od ciltano već ke da vea tere celu nagradu. Ko hadisi tula pe koja abdesti kaljel čere nije tea ki džamija tavelo farzite klanine. A ti duito predaja pula pe čak od dva nejba abdesti so kale, ole te šuža čere. So značini ti ro abdesti te šuža čere. Ole te upotpunine. Tele abdesti sar solelao Pejgamberi alejhiselam. Taro početko, džiko kraja. Za razlika od dijek šaptujemo maškaravende ko boro životo si džarđamen,
da mu radi nam čak kolejba abdestite skratina, samo o fazija o sunetija te muka. Ano manuša, pomujt pe musija, mes pe pre, em selam. A ki predaja venčanja vel, koji kadela abdesti čere, hem plus odva lejba abdesti ka šužačeri, pelele sa sualani to potpunile, hem o sunetija te načali, hem onda nijetea taruki džamija, pranen o ajba lesu. I je korako su kačerel, je junahi kako snu. Oduito korako, lesili deređa kao azdaupe. Paketan je fajda na ne nita vel osim o manušte avel kaj kod džemati ki džamija. Ja vel fajda palem koja im ukli korist embaro se vapi, ama pale ki strana čavdi. Kedena pe umelaikija palalen kodu namazija. Nažalost, namazija pokolana i nama men prisutna. Ovo je ono sabahijem i kindija. Ono sva selam, ki tu mende meninena pe melaikija kod ivem kirat. Ko sabahijem ki kindija. Pa okola su i ne tu mencar ko sabahi kada džana upre o Allahi kučevalen sar muklen mirero bonem. Melaikija kuma ja Rab muklamnen, a on ko namazi hine. Pa vela ikindija menini pe smena taro melaikija. A kada su muklamen ko sabah, kulena ki ikindija. A kada su inam do sabah či ikindija uklena upre, pa Allahi lenda pučela, sar muklen mirero bonem. Pa Rabbi, amen muklamnen, a on ko namazi. A kada hul Islam ko sabahi reslamnen, a on pali ko namazi. Când imamo namazi pravaren ko džemati i sine nagrada sa insani te klanini, e kvaš erat bizotečinari. Boro sa sam koji ka klanine je acija ko džemati i sine nagrada hem se vapi sarte na kavi e kvaš erat tu ibadeti. Agar genela perese, agar pišini perese. A koji ka klanini o sabahi ko džemati, sine nagrada im se vapi sarte klanini celo rat. Nažalost, hajirem se vapi anglava mende, amen od ova na džanat iskoristina sarvanam. Ja ven fajdan do džemati pravalentano, Allah esero lado, kada ver lado ko sudnju divena neta vel, osim Allah esu. Lado. Egen ko ne baru ženu ta ti paki dunja? Rodena kaj te garaven tu menete, te lalki senka. Ako sudnju dive butu paru kao, o kampa šeka vel, paro dive. Ali doa dive, pazi, i sima nuša su ko lado kao ven. Mora sa salam efta jenen o Allahi ko lado kad čiveo, kada ver lado doa dive na neto vel. Pravedno vladari, terno, ko abarilo, ko pokoriba, e Allah je sazaođen. Hem je kolendar tano manuška soro kalbi pando i neki džamija. Manuško ona špija bizi džamija. A vela vremena mazeso ki džamija. Na nakela dire o ki džamija. Na bukela te džal neko gordive o ki džamija te navel. Le soro kalbi pando e džamija. Pa je savko manuš kao veliko lado ki da ver lado na letelu. Neka dato mi je primer, ja podvala nešto kar neka Stefanini, pa meni samena za teh džematlija. Kad soro kalbi panlo ki džamija. Ona štipi si džamija. On svako divja vela. A kao pa sarmena di kale svako divja katinu. Oja to avea ko akšamim ki acijem ki džuma. Ama i sjeka te neko so avela ko podnem ki kindija. Lesoro kalbi panlo e džamija. Oja kala dujvati ja na mukela. Pa mi akva je primjer i samo kada neka soro kalbi panlo soa e džamija.
Ај савко манушка овел ко хладо, ке да вер ладо на не те овел. Ја вер помјама кава. Намази ко джемати араке мануше тарјаге дженемеси. А не ли това от цилия пароса лингон. Това со подур андијаге дженемеси. Но Ресуле алейхи салату селам веродостојно хадиси кој ка кланини салам да диве ко джемати. Хем присутно као вел, ка стари оангуно текбири, гарантиини 50, дуј заштите, те овел аракло тарјаге дженемесири, хем те овел аракло андо мунафлуко. Дуј шуше заштите валла. Јаге дженемесири, хем таро мунафлуко. Ама услов, сарам да диве, те ова кај, ко джемати. Хем од ова сад, те астара оангуно текбири ке до имани кавачели Аллаху екбар. Ана, алаја ки джамија, наш ти да джеваби, те завршила мухабети кудара, нема везе битно, тереса имаме, не джаловем коду куда, веќе мату уштел, мете доперавем, респимо рекати, не проблем. Значи, од цили дано те ове присутно кога текбиру имами ке воздела, пе властаем пуна Аллаху екбар. Сарам да диве, те аве присутно те ове, а ракло ка ове тарјаке дженемеси. Ама доана не локор, ај паро, помјамо кја джума. А мени стржијам не са тријан да диве ко Рамазани. О тријан дујек довеќе пелам саморе, нике насија. Проблеми, харичка се. Харичка се. За само дриж диве на каджама кија награда. Ја бен фајдан до джемати дано соправарен манушко аклаим ко джемати. О Аллахи, емо мелаики ја анена управо лесте салавати. Салавати дано уствари доба, опрост. Sad govore svoje selam, o Allah je mnesere melaikija, salavati čerena upravo kolaso i ta neko prvo safi, kom guno safi. Evo on pomijamda, amglal, vrednost je prvo safesi, ko te buđe nek palem pena, akava hari zanemarinena, nemarna i premalo akava. Banuša je avela prvo ki džamija Andrik Hula, niko nam je sile mogućnost te avel, ko prvo safite bešel, palo imami pante astarel, u stvari ko kraja ke duštela peko namazi, optao nekdo duri palal kren, palom. Со се па себе пе озидо. Нашкате му кело озидо, наште ја озидо те опеа. Значи мора оптаво ко зидо. Хало ема ну шеква, се проблеми думуе. Ама соја кале терненца. Андо бишу панч трианда берш по пуране сеа кала сој ко берша. Пандо прво сафина шена. А у Аллах е месер мелаики а салавати черен, манушен сој та неко прво сафи англаво. А та нелке салавати о Аллах и мелаики, а тик не бути. Ја вер бути заштитата од шејтани, тоа е присутно код джемати. Она сам сраб на не три джене, кој мухабети, кој бешиба, а ако на чердже джематите на формирие, тега ни пно пегамбер ислам, ленца ро шејтани владија. Това често десимпе. Негда раква ако мухабети. Куджа овакти таро намази. На дамен зоре. Кажа вчере, как планина. Окоја или ме да исто. Беша, да кјаваме цало време. Не ли на джана ава. Редко. Хем кедресаме, наштитулаваме. Хем ако куѓао време, нема везе чере како дина. Ора сам салам, мене мухабети анокова ресена при тринджене. А те куѓао време. А на чердже, на оформирие джемати, ленца ро шејтани владини. Пауни бути која ка помина, емо долеа за уршина, о фаиде, андо джематлуко, ајба ки джамија. Черко дженнети. Черко дженнети, мукаја ек барон јамети благодати. Тора сам сам кој ка перел, о чучипа,
ко Сафи, o Allahi ka vazdelle bašojek stepeni, em ka čerelle se čerko dženneti. A očući pa na šti pere ko Safi, osim ako na alan kaj, ko džemati. Ako je bud pitno da ima menge kola klanina, bud puti desini peki ko Ramazan, najbuto dovajne, neko i kljola, angoleste čučotan, emom na kuvela. Om na mrdina, abe dženso, te mudare da do tana duruyorlar. İşte bak kerganen sabe kupero Safi dikela tu bangi. Demek tipah ki camiye imashti çarafçı nişta. Agar demek muştalar istorat. A sevapi hayiri baro o manuş o çuço tanko Safi ke dikela te perem. O Allah lesere haram jako prostil, ve siri derece kavazdel, hem lese čerko dženetika čerem. Makava naštjava kenik da veru simkaj. Ki džamija ko džemati. Ki džamija ko džemati. Mislim, halane, iskoristimo džemati. İçeren tümen ki zajednica. Arakim tumari džamija. Se džamija araki o džemati. Tahalovan. Makva bud puti pomio. E džamija itani dživdi džemateja. A e džamija bizo džemati itani muli. Hem najšužo ukrasem dekoracija e džamijakiri o džemati. Sore dini džamija šužete pikija, skupa, kvalitetna. Hem 6.000 euro čer zidija ako imate na ne džemati, na ne hajir, na ne fajda. I čeren tumen ko džemati o tejtano hajirem bereketi. Allah moljati k ćevom nečal škarvam šakula ko džamije kamen.